Običaje jednog naroda, njihova svakodnevica, odeća, upotrebni predmeti i sam način života vreme neumoljivo menja. Stare sprave zamene nove tehnologije, moda dolazi i prolazi, sistemi vrednosti podlažu prolasku vremena. O kulturnom nasleđu našeg naroda i onome što je nekada bilo, danas svedoči Etnografski muzej u Beogradu. Sam muzej nastao je 1901. godine izdvajanjem etnografskog odeljenja iz okvira Narodnog muzeja. U njegovim prostorijama danas se nalazi svedočanstvo vremena koje je prošlo, a koje je utkano u kod svakog od nas. Zgrada na Studentskom trgu u svojim vitrinama čuva i kroz filmove oživljava vekove koji su nas oblikovali u ono što danas jesmo. Tu se nalazi nošnja koju je vaš prapredak nekada nosio, nakit za kojim je možda čeznula vaša prabaka, balske haljine koje su izazivale zavist drugih dvorskih dama, prastare sprave kojima su naši stari prehranjivali svoju decu da bismo danas postojali mi. Narod, bez poznavanja svog kulturnog nasleđa, siromašen je narod. Etnografski muzej vas čeka.